Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Indigenous People's Front Henekasngi kumkadak benyakit lem ya kakiakasan kalalit bendok Synñiang Dr. H. Gordon Robot Hospital de kitiar kumkadak benyadan bentalang. Ya kini kitiar la IT syakinah penya jokan Jaka Sumar the working president bakit baklang lingdo hakajidan lang general secretary dan bak kongsit. Nakali ang kinok penya kini Jaka Sumar kilapen payo kicik songo ya kini kaseng kabla keluar bendok Synñiang Jaka Hospital. Kini kicing ajing erap ikinong panghapok kini Jaka Sumar kanlong kajing kerku kamtam hakum kini kapor badan kajing hangdam. Dan ini nawan para robot hospital pada IMF dan Pak dan anggiti itu ina mana dan nama tentang ini tindak pada jenis nyunyuk alas nyuburamnya ini kaseng dong Meghalaya Indigenous People's Front balawan ay ng bahay ni nabantakin ng pang na kinigindi at ingit skam na kanigit yung wan ay isang kanyarat ay kinang pang an ay bori ki kung anong ngajingkat ko ba sila kan ya ay kinigindi kumakan na po ako man pa kagarap kang nakasing ba teng-teng situation na dakilit anwat ay kijimbang ngajindi ro kalong hanjin jar ba lockdown ni kijingwan jong sing ni kalong ngajing huntoy ba ngira ta kijing Singumo at singuburam niti bat ublay nang yadan ng kat kasi hakan kano kabanta kaba kila pati bentray kan nakabanta ban yarap ikibrio nang itir ko yati kung kasenghi baro ko ublay suba